Good to see everybody. Welcome to our new friends as well that are here. Really good to see some of our neighbours be with us today, especially as we gather around the Word of God, which is always a privilege for all of us. So se tasi fo yo lo mafai ona whaalongo mai, I nunga upenga te whailani li ia le lii, o lo maole ava noa e mawhai ona tātou whenua iai, I le alofa o le atua. So we will pray, tātou tatalo, ia ona tātou wofa tasi le mao I le upua le atua, I le nei tai au. Whakatei tele te mā, lo wanga le lei, teita ina mai ei soifua, o ona nei, te mā, tina, uso tua whaafine, o lo mawhai ona mātou mafuta I lalo I fo le ni whale, ai mātou te manatua foi, so se whata whaitau langa, le awa noa e mawhai ai ona whaalongo tangata, I le awa o ina o la upu, alu male mana, lo wanganga pa ia lo mātua tua ina ia ngā lue ina, I loto mawhina ngalo o tangata ina ia whaamalo sia I lātou ma ia. Liliu ese, mai le anga sala, le ala le anga, ai liliu watu ma whaatua tua ia te oe. Whaatai foi ono le nea wanoa ma ulunga lava, ia te I mātou, te tala o mātou loto, ia langone o mātou taringa, ma ia pupula mātou o mātou anganga, ia mātou I loa atili, lo fina ngalo. Ia vi ia oe, mea uma lava mātou te whaia, ia la atu lo mātou te talo, ia Yesu ke riso lo mātou whaola. And we all say, Amen and Amen. Ia, vi ia le tua, tui whatalo whatuai le nintai au, I lo tātou aina. For the last few months since lockdown, we've been covering the church from the Apostle Paul's perspective in the book of Ephesians. I nei masina o te anei ia a misi wari bai taimi o le lockdown o lo leo lo tatu talatala noa e winga I le ekalesia. Ia ai meise lava la le whaamatala ino le ekalesia le tusi le a Paulo I le ekalesia I Efeso. So ina ia malamalama I tātou. So we're talking about the church. Amen? O le vaiaso lale nei, o le aamatai nei se au tū fou. O le au tū e whapea Savali ma le poto. Savali ma le poto. So e tātou tusi le Efeso e lima. O le a tātou whaita wina whaamolmole, whaipa sfuru ma le lima, sfuru ma le ono, ma le sefuru ma le fitu, e amatai le tātou mataupu le tai au le nei. So today we're beginning a new look at the way that we walk. Remember, when we talk about walk, it's the way that we live our lives. Remember, we're talking about the church. And at the moment, we're talking from chapter 4 to chapter 6 about, well, how does someone who belongs to the church, how do they behave? What is the practice of a member of the body of Christ? And that's what we're looking at. And today we start a brand new theme, and it's to walk in wisdom. To walk in wisdom. Mawalo tusi whaamulmole, tatou whaitau whaatasi mai whaipa sfuma le lima, sfuma le ono, sfuma le fitu, ia. Ia whaetete oto, na ia oto Savali male whaautauta. Aua ne I whaapei o e Valelea, a ia whaapei o e popoto. Ia whaonga ina oto waso le nei o langa. A wā ona po nei wa leanga. O le nei, aua ne I whaawalea oto, a ia oto I loa le fina ngalo o le lii. E whia whaonga ina whaipa suma le lima I le tai au le nei, o le nei ia whaetete oto, ina ia oto Savali ma le whaautauta, aua ne I whaapei o e Valelea, a ia whaapei o e popoto. We will be looking at part 1 this morning at verse 15. In regards to walk in wisdom, Paul writes, see then that you walk circumspectly, or the meaning of that word is carefully, not as fools, but as wise. So le whaipas fulu ma le lima e fia whaamamawhaina I le tai au le nei. Au tātou matamata la I le whaipas fulu ma le lima, o lo iai le upu whaapea, aua nei whaapei o e Valelea. Whamaila apostolo, Savali, ia whaapei o e popoto, aua nei whaapei o e Valelea.
O te whia au maila se wha matala laititi e winga I le tangata valea. O le tangata valea o lo au mai e le tuspa ia, fa mai le salama se fulu ma le whawhai upu mua, ua whaifo le tangata valea I lona loto e le ai se atua. Fa mai le tangata valea lea o lo whamtalaina le tuspa ia, ua whaifo le tangata lea I lona loto e le ai se atua. O le eisi whamatalaina o le tangata valea o lo au mai e le tuspa ia, fa mai le roma mua, a lona whai upu e lua se fulu ma le tasi, ma le lua se fulu ma le lua, fa mai o le tangata valea, nei loa e ila atou le atua, a ua le vivii ma whaafetai atu I le atua. Fa mai o le tangata valea, fa mai ua whaavale lea ina ila atou, I lo la atou tau ma salonga, ua whaapo uli nia foi o lātou loto vālea. O tangata valea, o tangata e iloa e iai le atua, a iai le tau masalonga. Fa mai e whaavale le ina I lātou, fa mai e whaapo uli nia o lātou loto. Whamatala ina lea tuspa ia o le tangata valea. Tangata valea fa mai le tuspa ia le mua koranito, ta upu e lua, fai upu e se fulu ma le wha, fa mai e le talia le tangata valea, fa mai o ia le tangata whaaletino, fa mai e le talia le tangata whaaletino, le mea o le anganga, a wā o mea valea ia te ia. Le isi matamata ngā o tātou I tangata valea. Fa mai o le tangata whaaletino na te le talia mea o le anganga, fa mai le tangata lea o mea o le anganga, o mea valea ia te ia. Sua tatou tusi le whata oto alona mtaupu mua, o le isi whamtala ina lea o le tangata valea I le whengainga tuwai. Fa mai le whata oto mua, alona whai upu e lua se fulu ma le iwa, tolu sfulua, ngai le tolu sfulu ma le lua. A maua lau tusi tatou whai tau whatasi. Fa mai le whata oto mua, lua sfulu ma le iwa, ia, na lato ino I le poto. Ua lātou le mana o foi I le matau ia Iova. Fa mai na lātou le mawhawhai I la upule. Ua lātou ino I la uaua ina umalava. O le mea lava lea lātou te ai I le fua o a lātou a mio. E ma o ona foi I lātou I a lātou tonga fiti. A wā ole le liu ese o e whai ngō fie e fasio tia ai I lātou. O le nofo whaatala noa o e valelea e whano ai I lātou. Usuma teo whawhine o le tau whaamatala ina I tātou I le tai au le nei. Le winga o le tangata lea wata ua mai e le tātou tusi le tai au le nei. Na le whai mai Paulo, Savali whapei o e popoto. Aua nei Savali whapei o e valelea. Fa mai le whea ngainga tuwai le whata oto. Fa mai o le tangata valea e ino I le poto. Fa mai ua le manao foi I le matau I le atua. Le whamtala ina lea o le tusipa ia o le tangata valea. Fa mai a wā o le liliu ese o e whaingo fie e fasio tia ai e fasio tia ai lātou. Fa mai e nofo whaatala noa. Ma nei o upu whaasa moa ia a. Fa mai o le tangata valea e nofo whaatala noa o e valelea e whano I lātou. So today, our verse 15 that we wanted to highlight, it says, walk circumspectly. It says, walk carefully. And then it says there, not as fools. And I've given us some quotes from the Bible that actually explain what does a foolish person look like. In Psalms 1, it says that a foolish person says in their heart, there is no God. That's the first description. The second description is given in Romans 1, verse 21 and 22. It says, a foolish person, although they knew God, they know of God, they don't glorify Him as God. It says that a foolish person says that in their minds become futile. It says, but become futile in their thoughts, and in the foolish hearts were darkened. Foolish persons, their minds are made futile, Romans says. In the book of Romans, Paul says that their hearts, a foolish person, their hearts are darkened. Darkened from what?
from the light of God. We're talking about a description of a foolish person. In 1 Corinthians chapter 2, verse 14, Paul describes a foolish person being a natural man, not a spiritual man. And it says, but the natural man does not receive the things of God, for they are foolishness to him. See the difference between a foolish man and a wise man. A foolish person will say in their heart that the things of God are foolishness. We're describing what a foolish person looks like. Le vaenga lona lua, o le tangata valea, o I le vaenga mua tātou te malamala mai, o le tangata valea, o le tangata e le iloa le whaolatanga. Au noa le tangata ma le whaolatanga. Au noa le tangata ma Yesu Keriso I lona loto, e loo whaamatala ina le tuspa ia I nei whai upo ia, o ia o le tangata valea. Ai ei fo I nei si tangata valea o loo iai le lalolangi le teimi nei. O le tangata valea foi, o le tangata lea o loo wha moe moe I le poto wa awa awina o le o langa le nei. Le tangata lea, o le tangata ata mai, o le tangata e poto. A tatou wa awa ai I le lalolangi I mea malava, wa ngai a ngai lunga le sawa sawa o le poto o le lalolangi. Tatou te iloa, mai le vaitemi o tatou, mai le vaitemi o tatou mātua, lea la o tatou I le vaitemi o tupulanga, wa iluma uma le hao awina o le lalolangi. O le hao awina fo I le o le lalolangi, wa whaapea ai le lalolangi, ua le ai se mana aumia o le atua. Le ala lona winga, fa mai le tatou tuswhaitau, tangata leo, tangata valea. Fa mai le lua Timoteo alona mtaku e tolu, kai upo e fitu, fa mai e whamatala ina le tangata lea wa awina, fa mai wa awina e le au noa, ai le au mawhai o na oo ina iloa le lei o le upumoni. Le tangata lea na o na o awina o lona mawhau, te le tusi pasi, te le mea whaateka no losi na te mawhai o na whai. Ai lona lava loto, te le lea o awina, ai musu I le upumoni. Le alona winga, o le tangata valea. Another person that we look at, when we now look at a foolish person, and this is a foolish person that without Christ, without salvation, if you are not a Christian, the Bible describes you as a foolish person. The second part that we look at in the world is that if you have not Christ, the world actually tells us that they are fine. Why? Because academically, the world is actually quite clever. They're very smart. We have a whole lot of smart people in the world. We have a lot of people that have high degrees in academics. They're high scientifically. The world is actually quite a rapid growing world in terms of intellect. But without God, the Bible says they are foolish. Praise the Lord. So our scriptures today tell us, see then that you walk circumspectly, walk carefully, live carefully. As a Christian, we must live carefully, not as fools, but as wise. So, John MacArthur uses this quote. He says, foolishness comes from trusting in purely human knowledge and excluding divine knowledge. I'll just read that quote again. He says, foolishness comes by trusting purely in human knowledge, excluding divine knowledge. O le whasamo ina o le whamtalanga le whaiwhi le whamai, e mafua le valea o le tangata, ina ua wha moe moe a toa I le poto wha le tangata, au noa ma le poto mai le atua. Ai whamai le whata oto mua mua, a lona whai koe fitu, o le matau ia Iova, o le amatanga lea o le poto. Amen? O le matau ia Iova, o le amatanga lea o le poto. In Proverbs 1 verse 7, it says that the fear of the Lord is the beginning of knowledge. And that's what we're talking about today. And I pray that in the house today, I pray that all of us are wise. But if there is someone here that is foolish because they are without God, then may the word encourage you today. Amen? Vaenga mua mua, tolu ni vaenga o te fia whaamatala ina, ele tātou whai upule se fuluma le lima,
po le vaenga mua I le ni tai au. Ona, o le matau ia Iova, o le amatanga leo le poto. A tatou matamata le upula le poto. O le whaapoponga lea anga I Savalina ia o tatou matamata I tapu e wha, ma tapu e lima. Amen? Savali mua ina ia tatou Savali e tusa ma le vala au. Ina ia tatou Savali ese mai le lalolani. Ese le tatou Savali, ese Savali e tangata Kirisiano, ma Savali e tangata o le lalolani. Whamai ia tatou Savali ma le alofa. Savali lena whatua uma nei mtau koe lima, whamai I tatou Savali I le mā lama. O Savali la le poto, le la tōringa mai, le la whapopoanga I Savali na uma I o tatou awawina ha. Le la o tatou taunu uma I ai, I le Savali ma le poto. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom, and we're now going to look at what does walk in wisdom look like. Praise the Lord. Whaipasuma lima, o te fia whaau ngā ina la I le tai au le nei. Ale vai aso o lumanai, o le a iele tatou vaenga lona lua, tatou te mata I le whaipasuma ma le ono, ma le whaipasuma ma le fitu. Whamai le whaitawina le tatou whaiupu le tai au le nei, o le nei. O lo whaata tau le upula na o le nei. A ngai manatu ia wo umana tala noa tuai le apostolo I le ekalesia. Manatu ala vai aso lena te nei whaipasuma wha, whamaiala ia oe le ua moe nā ma e tūlai mai e woti o na whaamala malamaina mai lea o ke riso ia te oe. Mana tua la o lo tala noa mai paulo le whaiupu le nā I le tangata na leiloa, le tangata na angasala, le tangata o lo moli maua tu iei le apostolo ina ia ala mai, li liu ese mai le alo leanga ai li liu I le ali. Le la whaapea ele manatu le whaipasuma lima, o le nei, oe la le nā ua ala mai. Oe le nā ua li liu ese mai le alo leanga ai li liu I le atua, o le nei. So o manatu umalawa e winga pe whaatatau I le Savali ma le poto, whaatatau ia te itatou le tangata whaolaina. E whaatatau ia te oe le tangata whaatuatua, ina ia awane e Savali peo le tangata valea, a ia e Savali peo le tangata poto. Praise the Lord. Whaipu mua nā fo e whai mai o le nei ia wha o ao o tau I le atua. Ia wha o ao o tau ia ke riso. Ia Savali o tau I le alofa. So o le nei, a whai o lo tala noa mai le apostolo I le tai au le nei I e o Savali ma le poto. O lo tala noa le apostolo ia te itatou o e wata ua o tangata wha atua. So le manatu mua o ala wha avae o le Savali ma le poto. The principles or life's principles in walking in wisdom. Amen. So that's what we're going to talk about today, because he who Paul is referring to in verse 15 is referring to the believers. Remember in verse 14 that we ended off with last week, he says there in verse 14, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. When you are enlightened by Christ, you're a believer. Praise the Lord. In verse 1 of chapter 5 it says, therefore be imitators of God as dear children. Who is Paul talking to? He's talking to the believer. So in verse 15 today, he's talking to us. Praise God. So as we look at, well, what does walk in wisdom look like? We're going to look at it in principles. What are the principles in which one walks in wisdom? Olofa mai olofa tataula le upule ya te itatou. O le Savali o le tangata whaolaina. O le alofa mai whaipasuma lima. Ia tatou Savali male whaauta. Lua, ia whaapei o e popoto. O le tangata whaatuatua e Savali male poto. E ola I le olanga e poto. E ola I le olanga e malamalama. So, o le tangata na whaatuatua, tangata ua avea matino o ke riso, o le tangata e Savali ma le poto. As a Christian, as a person of faith, this person is to live as one with wisdom, not as foolish, not as the list that we saw in the other slide, but as one who is wise. Praise God. Suelo tusi le tito alonam taupu e lua. In the second book of Titus, we are given a description of what it is a saved person should look like. Praise God. Ile tina unga e tito lua.
O le tusi le a Paulo ila na tali I whaalea nganga. Wha mai le whaita wina, a wā o le alofa tu noa o le atua, wa au mai ai le olatanga. Wa whaalia mai lea I tangata o malava. O loo a o mai ai ia te itatou. Ia tātou te a ese male whaale matau, a toa mal tu ina nau whaale larolangi. A ia tātou no nofo male whautauta, male a mio tonu, a toa male a mio tua ile nei larolangi. Pea tātou wawa ailo soifua whaolaina, I le whaamtalaina e Paulo ia Tito. Tito, o le winga le nei o le tangata whaatuatua, mua. I le whaiupa sifuma le tasi, wha mai o le alofa tu noa o le atua, ua au mai iai le o la tanga. So le rawa malama tātou, na whaolaina I tātou, e ala I le alofa tu noa o le atua. When we look at one who is a believer, the book of Titus explains that in verse 11, it says, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. So we now know, oh yes, amen. I've heard that before. I'm a believer, and I believe that I was saved by grace, by the grace of God. So we've got that tick box, yep. So lela umana malamai tātou, wha mai ia tito whai pusumatasi, o le alofa tu no le atua, wa au mai iai le olatanga. O le stepulu na lua, nai whai mai whai pusumatasi, o loo a mai ia te I tātou, ia tātou te a ese ma le whaale matau, a toa matuina nau whaale lalolangi. O le tangata whaatuatua, o le tangata waliliu ese. Mai lea, liliu ese mai le whaale matau. Le wha mai e tito, te a ese ma le whaale matau. Manino a, te a ese ma le whaale matau, a toa matuina nau whaale lalolangi. O le winga le nau le tangata poto. Na nai whai mai le amatanga o whai pesfuma le lua, o loo a o mai ia te I tātou. O le tangata poto, o le tangata a wina. O le tangata whaatuatua, a e whaolaina, e lena o na whaolaina, bau ele na a. Lei wha mai le vaega le a Paulo ia tito. Yes, whaolaina e tātou, ono le alofa tu no le atua. Lua, o loo a mai ia te I tātou, ia tātou, te a ese mal whaale matau, a toa matuina nau, whaale lanolangi. Tolu, wha mai, a ia tātou no nofo la malea, o I la whailonga o le poto, wha mai no nofo ma le whautauta, ma lea mio tonu, a toa ma lea mio atua. O vaenga ia, o le tangata poto. Oe le tangata whatuatua, manatua le tala noa Paulo ia Efeso, o lo tala noa Paulo, ie o lo Savali le malama. O lo tala noa Paulo, ie o lo Savali le alofa, o e o lo whaoa o I le atua, o e o lo Savali ese mai le lalolangi. Ai wha mai tito, wha mai le whaopopo ale apostolo Paulo ia tito, whaolaina o tō, lona wina, e te tau ana te a ese mal whaale matau, ma le tuina nau whaale lalolangi, a whai o ola I pea le tangata whaatuatua, o le fina ngalo o le atua, ia le liu ese, a ia no nofo I lea, no nofo I le whautauta, ma le a mio tonu, a toa, ma le a mio atua, I le neolanga. Uso matu whawhine, o na tātou te le I I le langi. So o leo lo tātou iei, bea I le lalolangi, o le mafuanga la lea, tātou Savali ma le poto. When Paul writes to his son in the faith, Titus, and Titus is a pastor, so he's a young pastor, probably a lot younger than I am, but he writes to Titus and he reminds Titus, this is what being saved looks like. And in chapter 2, verse 11, he says to Titus, remind them, remind the church that they are saved by the grace of God. So Titus probably got that tip, right? But then he says, but also remind them, Titus, in verse 12, he says that, by the grace of God that we receive salvation that's appeared to us, teaching us that denying, as a believer we deny
We deny what? Ungodliness and worldly lusts. That's ultimately what we decide when we become a believer. We decide to leave the world behind, the lusts behind, and what? It goes on and it says, but we should live soberly, righteously, and godly in the present age. That's the life of a believer. That's the principle of walking in wisdom. That we leave the world behind, like our song, that we leave the world behind, but we live soberly, righteously, and godly in the present age. Fa mai le kolose na alona mta upu mua, alona fai upu e iwa, fa mai le upu a paulo I le kalesia le, fa mai o le mea lea, o ima ua fo ima tele I mapu ai lava le talo mo oto, talu le aso na maa fa alongolongo ai, mate ai oia tu foi, ina ia ato atoa ona outou I loa le lei o lona fina ngalo. I le poto uma, atoa male mawhauwhau faa lea nganga. Savali male poto, Le whaavai o ala whaavai o le tangata Kirisiano. O oe nao lo ta ua ma tangata Kirisiano, e ta tau ona e Savali male poto. Ina ua whaolaina oe, amen. A ia e Savali male poto, ia e tu ua le whaale matau, ma le whaale maleola I le whaale lalolangi, a ia hanga I atu. Whamai la paulo I le kalesia kolose, whamai ina ia ato o toa o ona o tau I loa le lei lona fina ngalo, whamai I le poto uma, a toa ma le mawhauwhau whaale anganga. Amen. Ala whaavai, o le tala noa tātou, I ala whaavai o le tangata whaolaina. Paul adds in his book to Colossians, his letter to Colossians, and he says, when you're walking in wisdom, he says, for this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to ask that you may be filled with the knowledge of his will, in all wisdom and spiritual understanding. That's what walking in wisdom is about. Amen? It's about spiritual understanding. It's filled with the knowledge of his will. As a believer, we've left the world, turned away from its lusts and its ways, but we turn to righteousness, godliness, and then in Colossians we add there that we may be filled with the knowledge of his will in all wisdom with spiritual understanding. Amen? Quite a challenge, but we're talking about spiritual wisdom here. We're adding to the fact that we walk differently. We walk differently to the world. We're adding to the fact that we walk in light. We talked about the fact that we walk in love. This is what the church looks like. And now we're up to the part where Paul says, now we must walk in wisdom. Praise the Lord. O leo tato va ai iala whaavai o le Savali male poto. Vaega lona lua o la tato poto o Keriso Yesu lea. Whamai le se suelo tu si whaamon mole le mua kronito a lonam ta upu mua. Pai upu e tonu spulu o te fia au mai ai le manatu lea o Keriso Yesu o la tato poto. Amen. We're talking about wisdom today. We're talking about the fact that you as a believer walk in wisdom. Amen? We don't walk as foolish. We're not the foolish ones. Because why? We're saved. If we claim to be saved, if we claim to be Christian, then we don't walk as foolish. Hey, we walk as wise. Praise the Lord. O lo tātou tala no o I tātou o tangata whātuatua. Le whamei whaupasuma lima Savali man whautauta, whaapei o e popoto. O le manatu lana lua la, o la tātou poto o Yesu Keriso lea. A maua tātou tusina mo mua koranito, tātou whaitau mai whaipuna whaamule mole, tolu sfulu, ia. Mona iai o tau ia Keriso Yesu. O le ua avea ai mo tātou poto mai le atua. O le ami o tonu fo'i, male pa ia, male whaau la tana. Tui whaitau ia.
o le ami tonu foi, male paia, male whao le tanga. O I o te whia a mai manatu o la tātou poto o Yesu Keriso. E lole le I tātou, le pēna tātou tātou noi le tātou tito a, pa mai tito le lofa tu noa wa whao la ina I tātou. So, amen, I lole le I tātou o le lofa tu noa. Ina wa whao la ina oe māu. Wa tātou I loa na tauami o tonu ina fua I tātou. Ina wa whao la ina oe māu o tātou I loa wa whaapa ia ina I tātou. O tātou I loa foi, ina wa whao la ina I tātou, wa maua e I tātou le whao la tanga. A e te loa usuma tu whawhine, ina ua whao la ina oe, na maua foi e oe, le poto. Amen? Amen. E ui lava e le yeini tātou tuspasi, a ina ua maua e I tātou Yesu Keriso, wha mai le tusipa ia I le whaitau le tātou whaitau nei, wha mai a ua fua mai a te ia o na iai o tau ia Keriso Yesu, o le wa a vea ai mō tātou poto, mai le atua. Amen. O le poto ato atua. Whape whiona tātou I loe wha popo mea ia I le teimi o le whao la ina o loa nganga. Ane wha mai, ele whai unga whai upule nā, wha mai, o le wa vea ai mō tātou poto mai le atua, o Yesu o le ami o tonu foi. Le ane winga le upule nā, o tau ami o tonu wina I tātou. Wha mai o ia foi male paia. O Yesu o whaapa ia ina I tātou. Tolu, wha mai o ia foi la tātou wha o la tanga. Amen? Ina ua wha atua I tātou, ina waliliu ese I tātou, mai o tātou wala leanga, ai liliu watu I le atua, wha mai ua tau ami o tonu ina fua I tātou. Lea ua whaapa ia ina I tātou, ona o Keriso. Lea wa ia te I tātou, lana whaolatanga. Au le tai aule nei, mai whai foi ona whaapopo iai, lea wa ia te I tātou, le poto iai Keriso Yesu. Amen? Amen. Ai sea, ona o le atua, ona o le atua o manatu mai ia te I tātou. Tātou te mai whaapotopotonga I le ni tai ama so se tasi lava, a whai o oe o le tangata whaatuatua, ia e iloa I le ni tai au, wa ia te oe le poto atuatoa, ona o Yesu Keriso. We read in the book of Corinthians because our second part of our sermon this morning is that Christ is our wisdom. When we were saved, we know that we live as one who is wise. But we read in the book of 1 Corinthians chapter 1, it says, "But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God." And it reads on and it says, "And righteousness, and sanctification, and redemption." And I was just explaining in Samoan that, do you believe that at your time of conversion, when you were saved, when God's grace saved us, number one, we were justified. Second of all, we're sanctified. And we live that life every single day. Third of all, we now know that we are redeemed. We have the redemption because of Jesus Christ. But this morning, be reassured that we also now have all wisdom because of Christ. Amen? When I read that, I was thinking, wow, that's a really cool insight, that I have Christ's wisdom within me. I'm not the smartest person in the world, but I'm so grateful that I have Christ's wisdom in which I can walk in wisdom. Does that make sense? We can walk in wisdom because the fact that we are saved, we are believers. You might not be the smartest cat in your workplace or at your school, but because you have Christ, you have His wisdom. And it's His wisdom that helps us every single day. And we're talking about the walk part. It's living out every single day. Amen? And we live it in wisdom. And that's so beautiful, that verse today. That reassures for us that we have Christ's wisdom. O le sifa upu e whaamautu I nei fo I le maulia, o le mua mua le Ioane alunam ta apue lua. I le tusi na wha mai le apostolo Ioane luas fulu ma le luas sumatasi. A outou, o iate outou le whaauwina mai le paia. Ua outou I loa I foi mea uma. Ua ou le tusi atu iate outou awa ua outou le loa le upumoni. Ai beita. Ina ua outou I loa lava.
Wai lo foi ele ai se tala pepelo, maile o pumoni. E fa mai fai pelo suma fitu, o le whao wina foi ua o tau maua mai a te ia, e tū mau lea yate o tau. E lea ngā foi o nā o au ina atu e se tasi yate o tau. Ai whaapei o nā o au atu yate o tau e lea lava whaau uina. I mea umalava e moni foi lea e le ai sona pepelo. Whaapei o nā o au atu foi yate o tau. Ia o tau tū mau lava yate ia. Christ our wisdom. Yesu la tātou poto. Whamai whaipoe luas ulu. A o tau o yate o tau le whaau uina mai le paia. O ai lea, o Yesu Keriso. O Yesu Keriso na awina mai le mana o le anganga paia. Whamai lea foi, ua o tau I loa I foi me uma. Ne e manatu to I lalo yate oe a usuma tu whawhine. A le tai aone ne o le whamanatu ia e loa, ua yate oe. Oe le tangata ua whaolaina. A whaiu eta ua oe o le tangata whaatuatua. Ia e loa le tai aone nei. O loa yate oe le whaauina mai le paia. Ua e loa foi mea uma. Ai whamai whai puna e lua skuma le fitu. Whamai ai whaapei o na aoa o atu yate o tau e lea lava whaauina. Le poto lea Yesu Keriso wa yate oe usuma tua whawhine. O ia loa o ao yate oe. E au wala I lana upu. E au wala I le ngalua le anganga pa ia I lo loto. O ia lea le whau unga lea. O loo o ao yate oe I teini uma. Maaso uma. Awa o Yesu Keriso la tātou poto. Whamaile whaipuna ai whaapei o na o watu yate o tau e lea lava whauwina I mea malava. Whamai e moni foi lea. Le se senga le nao lea wa onga lalulangi ma lea wa onga whaunga. Lea wa wina lea whamai o le whauwina o lo wa wina e tātou. E moni e le aisona pepelo whaapei o na o atu foi yate o tau. Mata mo fie o le moni o upo le atua. Nga le whamele I lunga atu, whamai le whaipo lusuma fitu. O le whaawina foi o tau ua maua mai a te ia, e tū mau lea ia te o tau. E lea o ngā foi o nā o awina atu e se tasi ia te o tau. O le winga le whaipule nā, e ese lea o awina I tātou e le whauunga, e le anganga o le alii ma Yesu Keriso. Ese lea o awina o le lalolangi. Ese lea o onga a le lalolangi. E ile se senga o le mana o le anganga pa ia, o lo whaapea o na whamamana I nei, oe le uso ma le tuwhawhine Kirisiano. Praise the Lord. When we look at the fact that Christ is our wisdom, in the book of 1 John chapter 2 verse 20-21, he says, but you have an anointing from the Holy One, and you know all things. What does that mean? That's the wisdom from the Holy One. Who is the Holy One? Jesus Christ himself. Through the work of the Holy Spirit. He says in verse 27, but the anointing which you have received from him abides in you. Praise the Lord. Amen. We're talking about walking in wisdom. Don't ever discount yourself sometimes, right? You know, sometimes I think, oh man, I don't really know as much as the other person. Man, depend on him. Because verse 27 it says, but as the same anointing teaches you. That anointing is the one that teaches us. The Holy One, Jesus Christ. It says, but as the same anointing teaches you concerning all things and is true and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in him. Walking in wisdom. Christ is our wisdom. Amen? It's a good realization for us today. Amen. Praise the Lord. That when we start doubting ourselves, and sometimes we'll mess it up because we haven't got to the third point. Sometimes we'll mess it up too. Praise the Lord. Amen. But we have him who continues to teach us. Let's go to the third point then. O le vaenga lona tolu, o le savali ma le whae tete. Pe ona tatou mai ta winga le tatou tusi le nei tai au, o le nei ia whae tete o tō. Ina ia o tō savali ma le wha uta uta. Lea o tatou I loa o tatou, he ei le
le ala whaasino, e te tau o na ola i le tangata po le ala whaavae, e te tau o na Savali i le tangata ma le poto, le foi o tātou malamalama, e te tau o na tātou Savali ma le poto, aisea o no Yesu ke riso lava, la tātou poto. A le vaenga muli o te whiatala noa ai ma whae wina le tātou na tā upu. O lo iei upu ia o le whae tete, fa mai le whaita wina o le tātou whai upu le nei taia, o le nei ia whae tete o tō, ina ia o tō Savali ma le whaauta. O le whae tete nea mai e le tuspa ia Samoa, e wha malama ina le upu le whae tete, pe manino a le upu whae tete, a rona winga a ano lava o lo o iai mai o na upu na whaonga ina i upu e leni. Pe o lo iai upu ina ia vaava ai le lei, pe vaava ai totoa, pe sue le lei pe mai tawina le lei, le mea o lo e vaava ai, po o le ala o lo e Savalia. Pe o le winga le nao le upu whae tete. Ia a le winga foi a nao le upu whae tete le wha Samoa. O le e ele anganga vanga le ina ia aua ne i sopo ia, pe aua ne i a whaina se mea. O le winga tonu lawa le ina ia va ai le lei, va ai tutoa. I mea o lo e whaatinoina. So o le anganga le nao le upu lea whae tete. Aisea, o le olanga lea o lo iai le Kirisiano le vaitaimi le nei. A tātou mata le vaitaimi na tusia i e Paulo le tusi le ia Efeso. O le vaitaimi o le awhaina o le ekalesia, po le whaamata awina o le ekalesia, po le tele o o onga se ma le tau whaapepelo, o onga pepelo sa whaapea ona o Sofia i le ekalesia i le vaitaimi. So a tātou mata la, wha mai le apostolo, o le nei, ia o tō whae tete. So o le Savali o le tangata ma le poto, o le Savali e whae tete, o le Savali ina ia vaava ai tutoa, ina ia Savali ina ia vaava ai le lei, ina ia sue le lei, ilea, i mea malava e Savali ai le tangata Kirisiano. I mea malava e manatu i ai le tangata whaatuatua. I mea malava e tautala i ai le tangata ua taua o ia o le vaenga o le tino o Keriso. I mea e iai o mafutanga e te iai, o tangata tau te mafuta, o mea malava tau te tautala tala i ai, o lea whai meire apostolo le tai au le nei, aua nei Savali pei o e vale lea. Ia Savali ma le whae tete. Whaapei o e popoto. Tau mau mai lea nganga leo lo tala noa mai e le apostolo le tai au ni a. A whai o i ta ua o tangata whaatuatua e au ina whae tete. Le whai mai e le salamo mua. A lonam ta upu mua whai upu mua malua. Amu ia le tangata e le Savali. Le filifili ngai a mioleanga. Whai mai e le tūfoi o ia. I le ala o e ansala. E le nofo foi. I le nofoa o e tawemu. A tātou mata le salamo le nā. O le salamo le nā, e whātatau i le tangata e whae tete. E whātatau i le tangata wa iai le poto. O le tangata wa Savali ma le poto. O le tangata wa iai le malama o Keriso. Whamai amu ia le tangata e le Savali le filifili ngai a mioleanga. E le tu fo i o ia le ala o e anasala. E le nofo fo i o ia i le nofoa o e tawemu. So bere nai whaamauni e se manatu leolo au mai le apostolo le tai au le nei, ina ia Savali ma le whae tete. The final point I wanted to bring this morning from verse 15 to open up this whole theme around walking in wisdom, the fact that we know that Christ is our wisdom, the fact that we as believers, if we are believers, we must walk as wise, not as fools. The final part that I want to talk about this morning is to walk carefully. And the meaning of the word carefully or circumspectly, it comes from the Greek word that means to be accurate and exact. It means to look and examine. It means to investigate with great care. So in those English words, we now understand that to work carefully is actually a lot wider and a lot deeper, because we're having to be examining what it is that we walk
along, or as we walk in life's journey, we must examine, we must accurately, we must be exact, we must investigate with all great care. Why? Because it affects our thinking. Wherever we walk, wherever we live out our lives as believers, wherever we have our conversations, wherever we have our discussions, whoever we are with, whatever groups that we are around, whoever persons we're walking with. The Bible is saying, or the Apostle Paul is saying, believer, in order for us to be wise, in order for us to be walking in wisdom, we must walk circumspectly. We must walk carefully. We must investigate. We must understand, okay, what is it that I am thinking? What is it that I am saying? Who is it that I am with? Where is it that I am at? All of those things. Why? Because it reflects as to who is walking in wisdom. In Psalms chapter 1, it says there, blessed is he who, I better flip it open, Psalms 1 verse 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of scornful. And I highlighted that psalm because that's a reflection of walking carefully. Walking carefully. Ile lua Samuel alona mtaupu e lua sfomalfa olo iai le tala anga ile tangata le nei o le tupu o tāwita. Ile vai taimi o le whai unga o lana nofua inga. Na whai eise whai unga a tāwita le tupu. Ina ia whaita wina le nuu. Ile whaita wina le nuu na mafuai o na anga sala tāwita I luma o Yova. Na ia sila fia ai mai ai loai. Wanga sala o ia. Whamai le whaipese fuluna le lua Samuel wano nam tāko e lua sfumalwha. Ona tuwia lea o le loto o tāwita. Ina ua uma o na whaita wina o le nuu. Ua whaiane tāwita ia Yova. Ua o matua na sala lava I le mea ua o whaia. O le nei, Yovae, ia e whaama ngaloina lau au auna ai lau wa mio le tonu. A wā ua o matua whaavalea. Tāwita, le tangata whamaile tuspa ia, e sili ona lata I le loto o le atua, e tusa ma le loto o le atua. Le tangata e pito sili ona tele ana salamo, I le tusi a le salamo. O le tangata o lana tala anga, e winga ese lava le matautia o lana nofoainga. Ana anga sala tāwita. Na ele mea na se e tāwita I lana nofua inga. Peo ia te whia au mai ai, e ele teimi e sasi e fo I le Savali, a le tangata whaatuatua. E ele teimi e anga sala I tā ua I luma o le atua I la tātou Savalinga. Ai se a, mua ina ua le ai se wha moe I le alii. A tātou wa ai a tāwita na ia whaita wina le nuu, ona na ia manatu lava ia, I le mea na manao I ai o ia, au noa ma le atua. E ele teimi e whai e tā ua tā whilwhilinga, a ua le wha moe I le alii. Amen? E si teimi ana sa le tā ua, ina ua le usi tai tā ua I le whina ngalo o le alii. Le alo whaapea I a Paulo I a Kalatia, a lonam tā upo e tolu, whamai ina ua o ese Kalatia ma le au Kirisiano mai le mata upo le whaatuatua au noa mga luenga. Whamai tau te whaapea ea ona valelea, ta amata ina o tau I le anganga, pe whaiwina nei ea o tau I le tino. Leisi mafu anga e mafu ai ona ana sala I tā ua, ina ua leo si ta ia le whinangalo o le atua. Tolu, pe o tāwita, o tato mana nao I mea ale lalolangi. Manao tāwita le vi inga a. Manao tāwita ina ia whaita wina I lona maalosi. Leisi vaenga e mafu ai ona na sala I taua, ina ua tato mana nao I mea ale lalolangi. Whamaile mua Timoteo, alona msaupu e ono, whaipoe iwa, a o e mana nao I le fia maupoa, e maua I lato I le whauso songa, male mai lei, matuina nau e tele, e valea ai, maleanga ai,
o mea ia e ngoto ai tangata i le whanonga male māleia. Usuma tu whawhine, yes, Savali man whaetete a. O le ioenga ai tātou i le nei tai au, e eite me e pau ai tātou peanga sala ai tātou i luma o le atua. Ai whaftai whamele mua mōni anem tāpu mua whaipue iwa, ai a whai tātou te whaali a tātou o sala. E whaamaoni o ia maleami o tonu, e whaamangalo ai a tātou anga sala, ma whaamama mai ai tātou i a mio le tonu o malawa. Savali mane poto o usuma tua whawhini. Ai eite me whaale tonu e le savalinga, i e loa e tātou o na whaali a tātou anga sala. Pe tau watu a tātou anga sala i luma o le atua. Pe o tā vita, le tai au le nei a. Nei loa tā vita wa se, o na toi fōi mai lea ia Iova. I whape nā fōi le manatu le tai au le nei, pe a whai tātou te Savali ma le poto. E le sao i tani uma, ai e loa tātou, a whai te se, ia uloa na wha maulalo i luma o le atua. Ma toi Savali pea le Savalina, aua le fiu mō fie. Amen? Savali ma le poto. We end off today's sermon in regards to walking carefully, and we just highlighted a story from the Old Testament, and this is King David, the great king of the Old Testament, the great king of Israel. But in the final days of his kingdom, he decided to hold a census, or he decided to count and number the people, but it wasn't according to the will of God. And it says there in 2 Samuel 24, verse 10, that David, King David, knew that he had sinned greatly before the Lord. The reason why I highlighted that story is that King David, great psalmist, great warrior, great king, but yet he sinned before the Lord. And for us as believers, our walk isn't going to be perfect. Hence the reason why we finish off with walking carefully, walking circumspectly. That if you do walk carefully, praise the Lord, you walk in wisdom. But when you do fall, there are many reasons. I explained that there are 3 reasons why we do fall. The reason number 1 is that we don't believe God for everything. We believe God for some things. We say, oh yeah, God, I believe you for my salvation. Praise the Lord. But when it's time for you to make that crucial decision, you tend to take ownership of that decision rather than believing in God. The second reason why we fail is because we are disobedient. We know what the Bible says, but we tend to walk in our own direction. The third reason why we fall is that we desire the things of the world. In 1 Timothy chapter 6, I just want to highlight that verse there, that when we want the things of the world, it says there in verse 9, chapter 6 verse 9, it reads like this: But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. Those reasons why we fail is because we don't believe in God in everything. Hey, sometimes, I'm guilty of that. We're disobedient. I'm guilty of that. And then sometimes we want the world. We love the world. We desire things of the world. And I'm guilty of that too. But when we do fall into the traps of those things, the prayer is that as a believer, that we walk carefully, that we walk in wisdom by knowing to humble ourselves before the Lord. And in the book of 1 John chapter 1 verse 9, and we've read this verse quite a few times, and it's such a blessing to us as a believer. It says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Brothers and sisters, walking in wisdom. Amen? This is part 1 of, next week is the second part. But it just highlights for us as a believer. If you're a believer this morning, may I encourage you to continue to walk in wisdom. It says there in our verse today, see then that you walk carefully, not as fools, but as wise. Whaingo tatum tāpule ni tai au, whamaile tusia Paulo ia Efeso, ile e kalesia, pole au whatuatua, ole nei,
Ia whae tete o tau ina ia o tau Savali ma le whao tauta. Aua nei whaape o e Balilea. A ia whaape o e Popoto. Tau ina ia whamanuia le atua lo loto le nei tai au. Whaftai fo ile atua i whaunga o lana upu o tatou whaitawina. Tatou tūlai mai i le whaiwina o tatou tāupu le nei tai au. Let us pray together these words and may you continue to bring your heart before the Lord and be thankful as well for the word that you have heard today. Tatou talo whaatasi, whawhetai tele tama, ilo wa'oa o mai, ia te au, e ala i lau upu, ua o whālomo, i le tangata, e Savali male whaautauta. Aua nei whaapei o e Balilea. Aia whaapei o e Popoto. Aftai tele tama. Ua wiloa mai laua fionga. O oe lava. O lo poto. O oe. Yesu Keriso. La matou poto. O le ala lea. O le whawhetai. Lo wola lea. Tuina atu. Bea mo oi. I thank you, Lord, for your word that I have heard today. Help me to walk as one who is wise. I thank you that Jesus is my wisdom. Thank you, Lord, for loving me. I pray this prayer in the name of Jesus. Amen. Whaftaitele tamai lo wanga lele, whaiwina le ngaluenga alawa ona, ai ngalue pelo mana I loto o lau whanau I le litai au, a la atu na mātou te talo I a Yesu Keriso. Amene, maani. Tato lalo me lalo, thank you.